Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, мына экинчи чыгарылышка кезек келип жетип калды туугандар. Экинчи чыгарылышта айтып өткөндөй, жалаң гана кунандарды, арзан аттарды, тайлар жана бейлер, байталдар чыгат туугандар. Келгендер ушул биринчи номерден мына баштап атабыз. Бунун жашы кандай тууган? 1,5 жаштагы. Бою канча чыгат? Чоң экен анча мынча немеге караганда. Бою 50 канча? 1,50 ашыраак. Местный же келген бе? Карабайыр. Мынакей туугандар, сыны келишкен, мойну узун. Ушундай тай экен. Калта тай, 1,5 жаштагы. Мынакей караңыздар туугандар. 180 миң сом суралчат экен. Азыр мен номерлерин айтам. Номерлерин жазып алып чалсаңыздар болот. Номер айтып коелучу, номер. 0551 менен 29 99 86 80 29 99 96. Базар канча калды ушуну? 130га бербедиңер, а? Мынакей туугандар. 130 миң сомго берилбептир. Эгерде жагып калса, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Бунун жашы кандай? Кунан ба? Мынакей туугандар, кунан экен, 70 миң сом. Алдыңызбы? Мынакей 70 миң сом экен. Базар багылдыбы? 61,5. Мынакей туугандар, 61,5 миң сом. Кылыптыр. Мынакей кийинки. Ага, жашы кандай? Жазга бышты. Жазга бышты. Канчада отасыз? 80 кем бар. 80 кеми бар. Мынакей достор, жазга бышты 80 миң сом кеми бар. Бул жерде кунан быштылар кеңир экен. Азыр баарын тартып көргөзүп беребиз. Мына жерде мына 77. Канчада отасыз? 150 отасыз. Жашы кандай экен? 1,5 кем. 1,5 жаш экен да. Бул келген же местный ба? Бишкек. Бишкек. Мына сыны аябай жакшы экен, 150 миң сом. Мына номериңизди айтасыз? Сатылып кетип калат. Сатылып кетеби? Сатылып кетет. Сурашып атат, 100дөн 110га чейин сурап атат. 110га чейин сурап атышат. 110дан наркы. Майыл экен. Номерин алайын десем сатылып кетет дейт азыр эле. Номерин албадым туугандар. Мына жалаң жаш аттар. Атты канчада отасың экен? 95. Жашы кандай? Кунан ба? 95 миң сом. Каяктын куланы? Базар? Мырзарыктыкы го, өзгөрүнөн мырзарыктыкы. 90 миң сом дейт. Атта канчада отасыңар? 85. Кунанбы же быштыбы? Бышты, а? 85 миң сом. Базар канча калды туган? 75 кылдыбы? Кыздырбайт дең. 70ге чейин ала берет окшойт. Мынакей туугандар. Мынакей аттар. Канчада отасыз экен? 71 бар. 71. Болду, алдыңызбы? Жашы кандай? Жаңасы бы? Мынакей 71 миң сом болуп ушул жаңасы ат. Сатылган балаларды дагы сизге көргөзүп бере берели. Канчада отасың? 62 болду. Мынакей туугандар, ушул 62 миң сом алыныптыр. Атты канчада отасыңар? Ат 80. 80 бе? Жашы кандай экен? Жашы бышты. Быштыбы? Каяктын аты? Карагулжа. Жорго окшойт, а? Мындай эле. Базар канча калды? 65 кылдыбы? Мынакей туугандар. 65 миң сом кылып ушул ат. Атты канчада отасыз? 80да отасызбы? Жашы кандай? 4 асы. Каяктыкы? Алай кайеры? Чоң Алайдан келдиңиз ба? Чоң Алайдын кайеры? Кашкасудан. Жакшы туугандар. Чоң Алайдын Кашкасуусунан алып келип тургандар. Базар канча калды? 70 бербедиңизби? Бул аттын несі бар? Улау күшті.
Ол жақта дәріл чабылады, а? Номеріңіз бар жоқ па? Айтыңызшы. 0554 54 40, а? Улағы бар, үйірічі. Үйірін білбейсіз. Çalsаңыздар болады. 80 000 сом дейді. Дағы айтылған бадан түшөп тұрғандар. Бұл жақта баклашка башталып кетті. Ошаны бір чағылдырып көргізіп қоялы. Улағы барады екен, 180 000 сом дейді. Ленин жол, қызыл сеңгер. 180 грамм var. Жаңасы. Бұл азыр кәләге шыққан ұқсайды. Yakası. Callar. Görmüşsün ondan kan. 180 dolar. Октябрьский аткен да? 180 000 сом екен туғандар ұшыл. Өнері жақсы ұқсайды екен. Çaçıydı. Çaçırdı. Номерлер бар ма? Айтып қойыңызшы. 78 mi? 0778 mi? 75 87 50. 75-87 елу, а? Жашы қандай дедіңіз? Екі асы. Ақшасы қанша екен? 180 kalgan adam böyle. Күйбей да? 200'de tığ. Чақан ат екен. Боғлақырла кете өседі. Öğresti pazar sıra süzbeyin. Ona ola. Маке, 4,5 мың сомға ешек сатылып жатады. Ешек қанша екен екен? 8 нарқыш. Неме? Ұрғачы еркек пе? Ұрғачы. Қаншан туған? Екін туған ма? 8 мың сом. Қанша келді? Базар бағылды? Қанша қылды? 7,5 қылды. Бербедің, а? Мына 4,5 мың сом сода oldu. Bu kaç dedi? Özüm bir komentar vermesin mi? Ne doğru? Ne de bireyine kaydın? Ben seni tartayım. Mına ben balam deyip. Özüm görülek olsa reçim ha? Özüm görülek ha. Bazardağlarla görmez. Bunday. Ben seni tartayım. Şöyle koy. Bunda oldu hatta. Bunlar gel. Gitti. Gitti. Buna mustu, zamir buna Ben alalım. aparam. Mustafa. Айтып қойсын бүгін базар қандай болады? Bazar nımırak bırak ha. Murat. Yok sat. Onday satkan adamlar bazırakta. Bir atlar ayvay götmüştür. At көп. At götmüştür. Buna getip onlar. Özüm daha bir çıkıp koydum ekranın aldığına. Hazırına geleni görüp otağız. Ortada baklашка hazır taştalık. Taştalgandan keyin hazır kızı geleler ulanat. Mana ketganlar bey bazarga kelip kaldık. Çoң beylерди тарталы, çoң beylерди сурайлы тугандар, сурагандар көп болуп атат. Номерин бергендердин номерин алабыз. Кымда beylерди канча деп атасыз? Buna 130 kulundu, 4 kulundu. Төртөө кулунду бейби? Кулундар жанында? O arkalarında. Arkada turат. Мынакта турат экен. 120 adam bu. Бул өзүңүздүн местный beylерби? Baba. Же келгенби? Yok nesneyi. Местный бей. Канчаны туган ушулар? Mao 3'lü tuğan. Bul üçlü tuğan. Can asma pişti. Жаңашма бышты.
Bu tuyut değil mi acaba? Yok balası var oğlum. Ha, birinci boz. Bunlar hazır boz mu boz emas mı? Boz kayra. Bardığı boz ha? Kökpe qancha? Qisir ekan, arıqroq ekan ha. 90 ming so'm ekan shular. Cho'ng ekan bu. Hozir nomerini olib bering. Aka, nomeringizni aytingchi. 70 menen. 0770 bilan 35 25 19. 35 25 19. Naki bardığın qulunlari bor ekan. 4 taning quluni bor ekan, birinin quluni yo'q. Beylerden keyin taylarga o'tib tartamiz. Tay bozor. Hayır bozar günde. Bey qancha? Bey. 90'dan kemdari. Eko teng mi? Qanchani tug'an beylar bor? Na birdi tuğan ben na. 2-3 tuğan ben. Hozir qulunlar yo'q ekan-da. Hozir bo'z ha? Nasıl boz nasıl semiz. Tam nasıl semiz, narxisi bo'z. Bozor qancha qildi shular do'kon? Bozar 60. 85. 85 qilishdi. Mana aka do'stlar, ko'ringizlar. Sen beyin qancha? Bo'z. 85'ten kemdari. 85 dan ekoning teng. Pul qanchani tug'an bular? Ular nam baytal narxı ekin tuğan. Ha, buna yaş ekan-da. Buna ekini tug'an. Buna Kunan baytal ekan. 2 yaş bo'lib qoldi shunda. Aka, beyin qanchada o'tasiz? Yeni 95'te oldu. 95'te o'tasiz. Qanchani tug'an be? Bir ekini Ha, o'zingizniki ha? Chalib satar bu. O'zingizniki endi, ekini tug'an. Hozir bo'z bu qisir bor. Qisir ha? Nomeringiz bormi yo'qmi? Aytib qo'yingizmi? 77 bilen 0777 bilan 68 68 58 58 68 ha? Yo, jo'sh bu beyingiz. Sağğanda hech nima bo'lmaydi. Mana aka to'nlar ko'ringizlar, chalasizlar agarda bugungi bozorda o'tmay qolgan bo'lsa. Bozor qancha qildi aka? 85 qildi, bermadingiz. Az qoldi ha? Do'st, beyin qanchada o'tasizlar? 90 da o'tasizlar. Yashi qanday? birdi tuğan. Birdi tuğan. Yaş ekan-da. Jo'sh beyu yaş. Doğuşlu. Qayoqda? Soyuşlu. Ha. Soğum ekan-da. Ekay bağlı. 2 ay bağılgan ekan to'g'ri ko'ringizlar. Bağılganga bey kerak bo'lgan bo'lsa, nomer bormi? Var. Aytib qo'yingchi. 77 bilen 0777 bilan 32 32 80 80 40. 40. Buni so'ybay qarab baqsa bo'ladi-da, to'g'ri? Daha baksa. Bey qilsa bo'ladi-da. Mana ketganlar ko'ringizlar. Biroq semiz ekan bey. Bozor qancha qildi? 80 ming qildi. Mana do'stlar. Bu beyni qanchada o'tasizlar? 85. 85. Ular semiz ekan ha? Qanchani tug'an? Ekini tug'an. Qayoqdiki? Shu yerdagilar o'zganlik. Mana do'stlar. 80 ming so'm. Bozor qancha qildi tug'an? 74. Hozir qisirda. Qisir. Mana kichkina bekin. Beni qanchada o'tasizlar aka? Qo'lman juz. Bu kichkina be, o nega? Qayoqda? Aytang. Mana aka to'g'ri. Aka qanchadan o'tasiz? 100 ming kam var. 100 mingdan. Qo'llar erkak. Qanchani tug'an beylar aka? Buna ikincisi ekan-da. Kichkina bekin. Bunga qarangizlar. Qo'llar erkak. Bunda ona жазға бұшты екен ұшы. 54,5 мың сом болып тұр. Қанша oldu aka? 60 oldu. 60 Baytal. Baytal. Niyeti var artık. Koyuldu bu anda. Mına şunu 65 мың сомға берді. Қанша беремін ода сәкен? 4 imkan. Boşanmak mı abi? Akşam yan mı? Өткөн акылдык сөзүн ачык, бирок
Жана жанындагысына кызык. Qanchadan bo'ldi? Qanchada o'tasan? 100 ming bor. Eko 100 ming. Mana ketganlar beyler arzandagандай ko'rinib turadi. Mana beni daha bir sürap koydu. Abi beni qanchada o'tasa ekan? 65. Qanchani tug'an be? Birde tug'an mı? Yaşken da? Birde tug'an be ekan shu. Qayoqdan besi aka? Sadırbayda qo'y. Hozir bo'z bu qisir bu. Bo'z bu içinde bar ekan da. Birinchisi qanday tug'an? Erkek burg'achi. Erkek. Qancha bozor qancha qoldi aka shuni? 59 ming bermadingiz. Bir arzonlab qo'yganmi deymi? Qimmatli 59 ming so'm. Mana ketganlar. Başka pazarlarda qanday bo'ladi? Beynin bağları. Sizler de jaza ketingizler tuğanlar. Az daha 3-4 beyni tartalı. 3-4 beyni görgözölü. Qara baytal. Ya qara baytal qancha ekan? Qanchada o'tasiz? Surap ketdim. Jo'q. Qanchada o'tasiz ekan? 55. 55 mi? Bu Qunan baytal mı? Ha, Kaltatay. Buna gelir 55 mi son? Buna baytallar. Qanchada o'tasiz ekan baytallar? Ortası 65. Qarasi 65. Bulç 70. 55. Bular Qunan baytal var. Buluştu baytal oldu. Dokuna baytal. Ha, buna Qunan baytalın arkası. Bıştı baytal ekan tuğanlar. Bağlarını uqdingizlar. Bağlarını gördüğünüzde mi? Beğenip gülüp. Kövraq tatadağız. Beyler qancha ekan aka? Qanchada o'tasiz? 65. Narxıç. Ekoting. 60. Narxısı jashiraq o'xshaydi. Kunan baytal. Bundan baytal bo'lchi. Bıştı baytal. Yetmiş. Yeni pazar şuraya koyacaksın. Şu mu alacaksın? Şuraya ver. Al pazar yutuğu da su. Mana o'sha 70 ming so'm ekan. Sen böyle etmeyin. Mustafa. Mana taylarga keldik. Ya tayda qanchada o'tasiz taylarda? Erkek burg'achi. Erkek ha, uchatın. Qancha oyliqlar bular ekan? Jazg'ular ha? Nega 30 ming so'mdan ekan. Qanchaga so'rading da qarani? Karanı 25'te vermedim de. 25 ga. Gel so'rab turib beribdir. Bozorda hozir erkaklar qimmatchiroq urg'achi ekan. İki bir değil. Eko birdel oldu ha. Sınına karab. Sınna qarab ol ha. Geç kulagan mana. Mana aka do'stlar ko'rdingizlar. Erkak urg'achi birdel ekan. Jazg'a qulundar bor. Hozir bu yoqdan da tartib ko'ramiz. Tay qancha oldu aka? Qanchada o'tasiz? 32. Erkek burg'achi? Erkek. 32 ming so'm ekan. Taylar qancha ekan? 30 kam var aka. Erkek burg'achi? Erkek. Narxlarchi? Narxlar suram. Tamam. 3 o'tdan erkek bor. Şöyle erkek. Karab balık. Mana qancha bermadinglar? Jo men tartatam. 26 yerde aka. 26 bermey qo'ydinglar ha? Mana aka do'stlar ko'ringizlar. Qayoqdan taylar? Kuşak. Kuşak. Ayrıcan. Qo'l bo'l ekanda? Yo diykan aka. Ha, dehqonmi? Mana aka do'stlar. Taylar qanchadan o'tasizlar, do'stim? Nanu. Jo narxini. 35 mingdan kichkina taychi. Bular erkek burg'achi bu. Erkek urg'achi, ha? Mana aka do'stlar. Mana taylar o'ta ko'p tushib tur. Tayda qanchada o'tasizlar? 28. 28. Erkek burg'achi bu. Erkek. Erkek 28 ming so'm kemi bor. Bu qancha oylik? 4-5 oylik o'xshaydi. Qancha bozor qancha qoldi shuni? Bozor aql 22, 23. 23. Taylar qanday yaxshilik ketadi-ku, turadi. ketadi. Yaxshilik ketadi, sotib o'tadi. Nega 23 ming so'm berdi? Eko 3 var. Eko ketdim. Eko ketdi. Shunday, shu bilan tengmi? Qanchadan ketdi ular? Sal kishinaroq. Eko 41 ga ketdi. Eko 41 ga. Shunda 20 jarımdan tura kelib qolgan-da. Ha,
Sen kişine rakı. Мына кетип алгандар. Buradan da abi. Базар жакшы эле сатылып атат экен анда. Чоң рахмат экем, а? Бул жактан дагы. Тайды канча деп атасыз экен? 26 ekan. 26. Эркек бургачы? 26 миң экен, эркек тай мына. Ком тайды канча деп атасың? 30 kamaz. Эркек бургачы? Наркычы? Эки тең бургачы. Эки тең 30дан ба? Наркы 45. Булардын жашы кандай? Мынанын канча, мынанын канча? Çoğun bir yaş çoğun. Bir жаш чоң. Буту колу ушундай жуун экен караңыздар. Мына жердеги канча берди, кім? Базар канча кылды? Берилет ба? Мына 25 миң сом дейт мына. Кайда канча деп атасың ака? At görüp atat, olacak. Alıver boş oy. Ака. Taylar alındı. Alındı mı? Kançadan oldu? Edaş mı? Foto yaparaydım. Urgaç 30 oldu. 30 oldu. Bular çeki. Onlar 20 işte mi? Erkekler ha? Erkekler. Urgaç kımbatırak болады екен да? Cilide onu da karapsan, bir karasam kımbat alınır, bir karasam arzanlar. Мына 30 миң сом наркылар 25 миң сомдан алыныпты. İmkan bir yere getirmeye çıkar ha. Мына кетип алгандар. Бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду. Бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду туугандар. Баарын сиздерге тартып көргөзүп бердик. Би, тай, эркек ургачы. Саламатта калыңыздар туугандар. Көрүшкөнчө биздин каналга катталып, бас басып кетсеңиздер ыраазы болобуз.